Ne znam kako je u vašoj okolini, ali ja kamo god dođem, to je sve totalno opsjednuto, zaluđeno ovom informatikom od prvog razreda osnovne škole, što je apsolutni promašaj, ne samo promašaj nego i štetno. Djeca i onako doma sjede neprestano pred ekranima svih mogućih vrsta i onda znači postoje sve tromiji, sve deblji, loša se i hrane. Znamo da je bilo istraživanje o tome koliko malo djece uopće svakoga dana doma jede kuhano, pa je jedini kuhani obrok koji jedu onaj u školi, što je ne samo žalosno nego i sramotno. I onda se ti roditelji napumpaju na tu informatiku, padaju u tu zamku i dok grcamo sa 60% predebele, pretile djece koja su troma, koja ne znaju hodati unatraške, djece koja ne znaju kolutu natrag napraviti, djeca koja nemaju pojam minusa jer su motorički totalno, da ne kažem kakvi, uništeni. Znate svi dobro koji ste u struci što znači kad dijete ne može napraviti korak unatrag i u kojem će školskom predmetu imati poteškoće. I da ne kažem predmet ima korak unatrag, kolut unatrag, ne znam što sam. Dakle, to je prestrašno i nitko se time ne opterećuje. Odnosno, oni koji upozoravaju na to, njih se jednostavno marginalizira, kamenuje, osuđuje, na njih čak i skaču ostali takozvani kolege čegrtuše i čegrtu, ovi zmijari po školama, jer oni već planiraju ko će se uhljebiti, ko će gdje posao dobiti, imat ćemo informatičara, plazit će nam po školama nenormalno, a do sada nije bilo novca ni za plaće ostalim učiteljima. Sada najedanput ima novca, ogulit ćemo još narod, nema veze, zadužit ćemo se još više, i onako je Hrvatska bankrotirala, i onako su sve plaće u javnom i državnom sektoru na dug, pa ćemo zadužiti ovaj naš krvavo napačeni narod još više, pa ćemo zaposliti još 100.000, gdje god treba, ne izmislit ćemo satove još ne znam ja kakvih bezveznih predmeta. Da se razumijemo, ja nisam protiv informatike, ali u kojoj dobi? U kojoj dobi? Meni nije trebala informatika u školama da nauči sve ovo, a nisam se rodila okružena svime time. Ovi koji su se rodili okruženi svime time, za koje tvrde da su vrlo inteligentni, da su se rodili s malim maturama, da su to sve vrlo nadarena, kvalitetna djeca koja su se, samim rođenjem, još dok je mama tipkala na mobitel i ne znam, drljala po laptopu, po računalu, po ovom onom, oni su se već informatički opismenili, sve znaju, već 2-3 godine oni vrte slike, igraju igrice, ovo ono, i sad njima treba informatika od prvog razreda. Koga vi nasmijavate? Znači, predebeli, tromi, motorika nikakva, rukopis sve lošiji, oni uopće ne vladaju svojim tijelom, to više nisu djeca. To je prestrašno. I sad vi, dragi roditelji, nasjedate na tu podvalu informatike dodatnih 2 sata sjedenja. Slušajte dobro, sjedenja u školama još 2 sata tjedno. To znači da će sjediti još barem toliko kod kuće. Jer će vam prodavati priču da trebaju nešto za informatiku, jer će možda zaista i imati zadaću i tako dalje. Umjesto da ste im dali 2 sata kretanja tjedno, umjesto da ste ih poslali u prirodu 2 sata tjedno više, umjesto da ste im dali posla rukama, kvalitetnog životnog posla 2 sata tjedno, nekakvu vještinu novu da nauče. Daleko će im korisnije i za tijelo, i za općenito cijelo zdravlje, i za mozak biti to nego je informatika. Informatiku stignu naučiti. Nikome informatika nije potrebna u prvom razredu osnovne škole. Nikome. A vi ste kao sumanuti navalili potpisivati jer mislite da ćete sada Boga za bradu primiti što će vam dijete, zamisli u prvom razredu osnovne škole, on će sigurno naučiti programirati. Da, prije nego što uopće zna i razmišljati, prije nego uopće ima pojam broja, on će programirati. Ma koga vi zafrkavate i zavaravate? Pa zašto nas sjenate na te podvale, na te priče? Zašto se odvajate od prirode, od zdravog? Zašto upropaštavate vlastitu djecu?
Kad već učitelji nisu zaštitili vašu djecu od te vražje informatike i od te silne informatizacije, umjesto da se vratimo analognom školstvu, da napravimo zdravo za čovjeka, oni bubaju i šute i boje se, znači bilo šta reći. Da se dignu, da zaštite makar prvašiće od tog divljeg digitalnog napada. Pa dajte onda vi barem se prizovite pameti i nemojte ih upisivati na tu informatiku. Nemojte. Ako želite dobro svojoj djeci, naravno. Nemojte prodavati priče nikome o modernom, o tome kako će biti konkurentni na tržištu rada, o tome kako će im to trebati u životu. Nemojte to prodavati. Svijet je sada gladan artizalnih zanimanja, vrijednih, sposobnih ruku. Svijet nije gladan novih robota. Nije i gladan. Vjerujte da nije. Mi ne možemo konkurirati zemljama koje su informatički daleko jače od nas. A o tome nekom drugom prilikom. Niti trebamo. Mi se trebamo baviti onime što je za nas najzdravije. Mi ne trebamo kopirati ničije školstvo, niti uništavati nešto. Ako već kopirate, onda kopirate od najboljih. A najbolji, vjerujte mi, vratili su se analognom školstvu. Imate o tome milijun podataka na internetu, pa nađite. Vratili su se prirodnom analognom školstvu. Izbacili su sve te proklete ekrane, izbacili su sva zla iz školstva i vratili su djetetu čovjeka. Jer vaše dijete doma nema vas, doma nema čovjeka, doma ste ga bacili pred ekrane. Vaše dijete sada u školi više neće imati čovjeka, nego ga kompjuter mijenja. Zato su i uveli ovu prokletu nastavu na daljinu, ova zla. Oni sada, znači bili su, toliko je pljuvala ministrica i njezini savjetnici po frontalnoj nastavi, znači ajmo reći starinskoj nastavi, pljuvali su po njoj, totalno su ju zagadili, sve njezine prednosti su gurnuli po tepih i sada su čovjeka, odnosno već jesu djelomično i sada planiraju i dalje, zamijenili strojem. Pa ako vi to želite svojoj djeci, samo izvolite. Samo izvolite, ali onda nemojte pitati poslije, kad bude prekasno, što se dogodilo, gdje sam pogriješio i kriviti nekoga trećega, kriviti sustav, kriviti ove, kriviti one. Vi imate moć. Kad već učitelji nemaju muda zaustaviti taj prokleti eksperiment nad vašom djecom, on je proklet, on nema ništa dobro u sebi, on nema dobre namjere. Zašto onda vi nasjedate? Zar ste toliko ovce? Pa dajte dosta više. Pa dokle ćete dozvoliti da jedna stranka koja nema niti podršku većine naroda, koja je doslovno stranka statističke pogreške, da eksperimentira nad vašom djecom? A Australija još 2008. godine sve zaustavila. Izgubila milijarde na digitalizaciji školstva, vratila se analognom. Daleko uspješnije, bogatije, naprednije zemlje od nas. Zašto nas guraju u provaliju u kojoj su drugi već bili? Zašto? Zapitajte se. A ja vam garantiram, niti jedan političar od ovih sada koji su nam krojili ovako školstvo, niti ovi svi do sada nisu željeli dobro niti vama, niti meni, niti našoj djeci. Niti jedan. Da su htjeli, naše bi školstvo već danas izgledalo potpuno drugačije. I naše bi tržište rada, zahvaljujući tome, izgledalo potpuno drugačije. O gospodarstvu, ekonomiji i poduzetničkom duhu da ne govorim. I ne bismo imali ovakav odljev mozgova, ovakav bijeg iz domovine. To je prestrašno, to je nedopustivo. Nemojte u to govoriti. Možda vam se čini da to nije povezano. Ako ste kratkovidni, ako ste maloumni, onda vam to nema smisla. Da. Onda ne vidite problem u informatici u prvom razredu. Ali ako ste pravi roditelj, kvalitetan, obrazovan, ako imate bar malo narodne mudrosti, ako ste barem malo ostali pri sebi, slobodni, ako ste barem malo imate slobode da niste pod totalnom hipnozom, onda ste svjesni što to znači. I onda vidite sve posljedice. Da, možda ako vi svoje dijete ne upišete, ona je tamo pored vas, druga ovčadija će upisati i nećete, ajmo tako reći, spasiti svijet, niti ćete uspjeti pod navodnike srušiti taj zli sustav. Ali zašto biste svoj dio davali na krivu stranu, zašto biste doprinosili svoju kaplju na krivu stranu, zašto biste pomagali zle ako možete hraniti dobre?
I ako možete okrenuti kormilo i ići drugim putem. A možete, uvijek imate izbora. I ako i sada ubacite djecu u ovo, onda zaista ne možete reći da ste svojoj djeci htjeli dobro. I ne možete reći da niste znali. U 21. stoljeću, kad su informacije posvuda dostupne, kada ne možete reći da nešto niste na vrijeme znali, saznali i tako dalje, a jer si niste očistili prostor za to, jer ste se dali hipnotizirati, bombardirati, manipulirati, onda više nećete imati isprike. Nećete. Okrenite ploču. Okrenite ploču već jednom. I nemojte dozvoliti ove eksperimente nad svojom djecom.